Nabo makanjura bakaraja Nandi nibendekithitie Seneta wa Meru Kathuri Murungi gutwika patron wao. Kathuri nethiritwo ari mustadine wa mbere kubatetera kienda gutigira atongere Bakaraja ni bakwamukira kigina ya kubetithia na mbere kumakira thirikari. Akere Seneta Kathuri augite ripoti ekaumira kimetwitite nabo bukabaikia kwina weru bwao kwamukira utethio. Barombete kinya kugwata mbaru Rais Ruto akiuganwe ukomba kubatethia kwamukira utethio bubu bure wakagita bethiritwo bagitwa. Muthuri Murioki na ripoti. Muthuri wa Seneta wa Meru Kathuri Murungi athirimire na kansela bara bakuru bakuma kaunti ya Tharaka Nithi nibombete kumurikira njara na kumoithia patron wa Kenya ki kansela bara akuru nundu nethete mustari wa mbere kubatetera nikenda bomba kuona mbeca kumakia thirikari nene tukumunenkera gitigia patron wa former councillors Kenya yonde na leu teka tukutwa kumutumaga kana guturingateria mbeca iwa gituringateria akedwe speaker ende ena gite kingi kira kinene gya Kenya kaduria kagambo gukore akagambe speaker kansala kugambo ne rujin no kedwa kyaragia kwa muntu nu ungiagaca next tama MCA kamethere mucingi mwambe alabu makinenderea leu tio ne twakirire ni twariganire kutie guntu twetagwa ni twari na macinani twikarata antu matana ruthana yate wana Kinya deputy president buratwe former councillor Tharaka Nithi na Kenya yonthe twamu propose bamwona iba mwitage patroni wa makansara kana biona atabukuga ninkulomba kansala sio wale onde Kenya mzima gatwandikire omde declaration twawa Kathuri tukumunenkera gite kinene gya patron wetu wa Odi Councillors Forum nikenda omba kwenganaga jio ate kurua gwoyu Seneta wa Meru na ibwega nontu bagomba gite gya patron wa kurunga wa patron wa former councillors bonde ba Kenya kuibwega mono eyo nene na nkumitikiria na kinyari ndajukagia mbandeni ya former councillors ntaije bukethwa bwithuganagia mathuganiza jau andajukagia ngugiji nontu nani de senator tega de senator akiwa gwita ngwiche Meru ndi senator wa republic wetwa Kenya amna bubu aukagita gaka kira beterete ni kuthirikiria mantu awatho burabukatikiria kansela baba betho bakiria Speaker Kingi auga akunenkanira kamiti ithatu chikarende na minister wa treasury nikienda sheria minister kuwa ni etio ya kubure ya mbeca yumba kuthithwa itawa regulatory framework na mwanka na ande ntuira 60 ira kuthira mbwitire bimebiere ithira so kimegeki tukareta tukai brief yara sheria wikinyite nikienda yumba niyo utethia mbeca chenu chumba kuma edethwa kiberati no manga bagwate mbaru mutongirio mugongo William Samoei Ruto nikienda bomba kona mugaujojwao ni kiranka buromba thaiji nontu twina thirikari ya Kenya area president William Samoei Ruto kuma 2022 August mwaka 2027 August president no mwake gwitwa William Samoei Ruto kinyambe ci tukuga cia councillors muntu uri ugachikira kirore ni William Samoei Ruto president so ilazima tugwatire thirikari ewe mbaru kabisa na tumugwatire president na deputy wawe Professor Kindiki bwiji mwana wetu aja nikenda bomba gutwitira nguge myaka ire na Marian akibere nyaba kathama bageta kibara bakurega na thirikari utethira bubu batumba kubona kinyoka ndambi naru ja itokuwa na ndembe chenu gethwa chase in terms of millions or billions mbeche ukinyoka etake na kuanto bagwanga twite kwanga kwao mbeche bituma kire antu bara ikauma gikire thirikari ire kwatha narua so nikira nkabromba bwe former councillors ba Kenya mzima tugwatire ni thirikari iji ene concerns ira twina cio kinya bona kanyamuka gakunyinya thirikari no yo gitata no yongera nontu baliuga muntu orone na tamu imwe 200,000
uro ina more than 3-4 terms 600,000 nyako na kanyamuka ga kunyo no 200 bwe kunyinya miaka etano witite ngugi agakaringa njiga geta 400 no president William Ruto no wothi the recommendation ye ya ku review allowance yenu bukwenda kurewa kana kinwa mgongo ri bukurikia ngugi Muthuri Muriuki wa Ruikendi Mutujo wa Kangangi.